Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsaw pa may Muslim, doom, iwansin, hangkaadlaw wala iminong tubig, wala kimaon hapdi siya, imbaya niya minum yaon hapdi siya, labi kay hajat niya waktu bihaon, ha ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal na ita, di na makamumpat impag dunya, bang bukon ilmu. In ilmu, mga kaulungan ko masun Allah subhanahu wa ta'ala, sa lago-lago ni'mat, sa lago-lago darajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Saan tutod? Kaya pagdorwa. Ha? Apabila kilukis halong sin Quran, apabila kilagpit sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabitara sa Quran, di ito diyan magbaruba. Manusia taga ilmu tartan tutod ang katunsin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga bangsa Muslim naman jariin ilmu marana tuloy ka minsan kita nyo madid na yato na kita nga kumulan hangko tahon pakay man tahon pag yatusan tahon pa iwa tahon buhi pa kita kalnasin uno kalnasin ilmu na to. Idza mata ibnu Adam ingkata amaluhu. Apabila muina parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala in hambuk aku Adam amun kita ini hambuk mahajjana hambuk muslim hambuk tao wairun na kat na katan uus na yung pagsugtatan niya dunya ini malingkan hatu parkala na nasabot amunain ilmu yung tapa abihi artinya, makamumpaatkan niya. Ayon kahinduan mo mengat magsambayang, kahakal na sin ikaw. Ayon kahinduan mo hakal na sin, di mengat yun magayit, biya sinasabot sin guru na to, magmumpaat yan to. Dumadlaw magay, ayon niya to percentage mo kal na sin ilmu. Allahu Akbar. Minsan daw nahalo na patuburan, aun, pasal may aun kahinduan mo. Uno, hadis, innamal a'malu binniyat. Mereka pengajuan mo na yan. Innamal a'malu binniyat, hadis saja yaon, mamarahina. Ha? Mamarahina. Kahinduan mo inanak mo, na anak, suway ka imingat magsambahayan. Minsan ikaw mawapat, aun mangindoa kay mo. How no yadto? Hakana sin ilmu. Yung tapadihi, iban sin wala sali. Ikan dakatan ini, magbalik da pa ilmu. Dan ikan magsadak ka jariya tao, amin nasabot hadis to ini, amin magsadak ka jariya, amin wakap, pagyanon. Iban sin wala sali, iban sin ilmu, katani ilmu. Sadak ka jariya, mag-aun, kaya hindi mo ilmu adto. Lumu pagsarak ka kaukala sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagsarak ka mo tayo mangudin yung karyal, naka-percentage ka. Pasal may ta, pasal sin ilmu. Pasal sin ilmu, yaon kayo mo, nang dakaw ka niya, ang doon sabihin mo tayo mangudin ni, yakbik niya tuod, hati niya ilmu, hati niya, nakamumpaat kayo. Ngayon mo, subhanallah, yan yung mga muhandisun, ha? Yung mga muhandis ini, bang di ka ako ini, padroing on new building. Mayat ba ako? Di. Subhanallah. Di. Jaya ko parkala yan. Kanda bang aon parkala sin pag-agama? Ayaw ron, enak ka ni maggawarwa. Mga subukitan nyo, ang mga guru na to, di Hajidda, kay Ustad Muammar, kay Ustad Fahad. Matawag taguruhan na to, kakilahan na to di Hajidda. Bukod sa Islamic University. So, yung Muslim, di magbati, laon. Magbiyak, sin anak niya, pag ilmu, pagtuntot taw ilmu. Ayaw na lang ato, magmasusabang, iinda, di makapikindir. Subhanallah. So, yung namin niya, pagsusahan, apabila yung anak na di mengat magsambayang, apabila di mengat mag-ail, apabila di mengat mag-agatamas, suwaya pininduan niya. Apabila inanak na di mayat minsan magpatiha. Di minsan mayat assalamualaikum. Di mayat magsambag pa ama, wa alaikum assalam ya baba, wairun.